幾巴閉啊！嗰時真係，我第一次聽到佢中㗎，但係一個呢個。我10零歲嗰陣時見一個中咗3隻，我到而家都記得好驚。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku dimanapun berada. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalankan rutinitas Anda kalian semua. Salam Jumat Mubarak, yaitu sahabatku yang beragama Islam, dan selamat berakhir pekan untuk sahabatku yang berakhir pekan. Oh ya sahabatku, ini sekarang saya lagi bawa nenek saya pergi bertemu temennya, ya rutinitasnya seminggu sekali bertemu temennya untuk ngobrol minum teh bareng. Ya begitulah sahabatku, rutinitasnya orang Hongkong. Masa tuanya benar-benar digunakan untuk pensiun, dan juga pemerintahnya sangat sayang sama penduduknya. Jadi masa tua itu masa yang indah. Bukan. Sini em coi itu. Ồ, cái thời nó kia nữa. Ở đây xì dầu. Yêu佢哋。yêu em coi đi coi itu siao itu.幾靚啊！啲排骨飯好瘦啊！邊個被掘啊？所以個頭獎啊、二獎啊嗰啲就去馬會入邊攞。係啊！呢個係。Hei, em coi. Yêu à. 出邊冇㗎，冇得。Ini sarapannya. 你開戶口咪入你個戶口咯。先啊，影埋咗未啊？影咗圖嗰封飯未啊？影咗未啊？影咗㗎。影咩？影嘅相嘅婆婆。仲有排骨飯、鹹魚雞粒飯。雞粒飯仲咪排骨飯係咪啊？係好食嘅。好唔該。呢啲係上網㗎嘛，係啊。Ini sarapannya sahabatku. Ini aku. 咁咪有人俾 like。雞粒飯。暗仔咗要嚟揾錢就係咁揾咯。係啊。暗仔揾好多錢啊！暗仔就諗到佢。好㗎，當然。係啊，益眼㗎，好有益㗎，同埋啲血管都好好㗎。喂，幾點鐘啊？呢間係就係10:10啊。哦，11點都未夠。你約咗人啊？仲差2個字。一個人。約咗人。係約咗你嘅啫，不過你又唔得閒嘅。約咗啦，使鬼約咩？喺呢度見到啦。人我仲喐地啊！喂，你日日咁鬼忙，係嘛？又顧大又顧細。啊！嗰隻鯉魚好好得意啊！開始扭計咯。嚇！好過癮啊！開始嘅扭計啊！係啦，開始㗎啦，係啊，好叻㗎間細路。而家識扭計啊！係啦。滿咗個月就開始嚟嘅，你攬慣咗佢啊！係啊，你抱慣咗佢啊，一定㗎。真㗎。好叻㗎，依家啲人仔。滿咗有幾耐啊？嚇？滿咗有幾耐？滿咗月有好多日啦，滿咗月啫嘛。啱啱滿咗月啊！唔經唔過我又我成個幾月乜嘢啊？睇人湊咪快咯。係啊！後到一排就過癮啊！嗰時就過癮到玩啊！阿明接奶嘴啊！啊！幾靚嘅皺紋身。早晨，唔該曬啦！哇，好靚嘅皺紋身。抬快咋？佢攰快㗎。係啊，快定喺度啊！梗係啦，見你嚟仲唔快啲炸定俾你啊？哦，快啲炸！快啲炸啊！你真係好鬆脆嗰啲炸紋身呢？冇乜色㗎。啊，好咯，佢咪炸得好咪好咯，燶一陣。嗰個雞包豎起啊！你睇下雞包幾靚。幾飽仔。豎起咗啊！整到啊，好似朵花咁喎。好靚啊！整到朵花仔咁啊，幾靚今日。呀？幾好手勢啊，整得。Kayak Pak Ucai sahabatku, sukanya itu temannya nenekku, senangannya kayak Pak Ucai. Kalau nenek itu kecil tapi makannya banyak, yang bajunya oranye itu. 要拉你翻大陸再教育啊！
哇！大陸爐改啊，佢話。唔係啊，以前係㗎。你知唔知以前係㗎？係啊，爐改啊嘛，我識啊，我都。我聽人講嘅細個嗰陣時話，而家大陸爐改嚇，咁陰公牛啊！係啊，好嘢嚟啊！夾咪得啦，同佢啊，好靚啊！要啊！要啊，唔該。多啲豉油啊，長仔。好啦，佢啲不嬲啊，自己跟住嗰啲。係啊，多啲啦，哦。有水啊！隻人唔使篤窿喎。Ini namanya 哇，幾靚！ lombok. 我講嘢你真係聽真係聰明。Ini kayak chuông phân. 呢個唔識聽啊呢個。好靚啊！啲腸粉蒸，今日真係好靚啊！今日多咗添啊！我哋朝朝都覺得佢。有陣時好薄㗎，整到依家咧厚咗啲可能。你食啦？係啊 ，OK，唔該晒。Đấy. 關嘅通常關星期三。邊個？我有廁紙啊！呢度嗱。好靚啊！真係腸粉。係啦啱，而家係咁。我一個禮拜食一次，好開心嘅腸粉。係啦，唔係日都悶啊！日日食唔得，日日食好滯嘅。有時唔靚㗎，有時唔靚嘅。睇嘅唔開胃。係咪大家笑咯？今日真係好靚啊！好欣賞佢我都。好一去咗啊！唔夠行啊！多啲，係唔得碌窿。隻豆腐啊！係啊，好靚啊！哇！今日咁大嚿喎，嗰個豆腐。婆婆都有好靚啊，唔係啲豆腐靚啊。好厚肉啊，睇到啊！係啊，呢邊嗰個人瞓正啊！係啊！拆得啫，有嘢攞啊嘛。可能又贏咗錢咧，琴晚。有嘢俾晚會。咁我有你都去問下佢啊。所以咪整到咁厚俾你咯，個合佢嘛。好似冇人中啊！今期啊嘛。我睇新聞嘅。係啊。哇！好靚啊，上翻幾廿斤㗎。係啊。好熱啊！啊！今日個腸粉好熱啊！今日嗰啲人瞓醒覺。係啊。真係好新鮮。哇！啲牛肉嚟啊，幾靚傾得。啊，幾新鮮嚟睇。唔該晒。唔該嘅。你幾新鮮啊？如果你10夜點鐘嚟，我捉晒㗎。係啊，好新鮮。要等到12點先食呢個，一人一個都食晒啦。大把時間。啊！又駁嘴啊！今日咁多人駁嘴嘅。因為11點啊，等到10點真係啊。唔駁嘴又話人聽唔到。駁下嘴先過癮啊！一個最曳啊你啊！你講多啲啊！牛仔有冇有飲茶？駁嘴又話人聽唔到。點咗喎？我有含家喎佢係。係喎，佢唔駁嘴又話你聽唔到喎。佢啊聽到咪駁嘴咯，佢聽到啊嘛。啊！佢而家特登扮嘢喎。佢平時冇留意你，冇留心聽你啊。Namanya ngauyuk kau. Pentolan. Pentolan ini dapatku, pentolan. Ngauyuk kau. Enak ini. 好硬，哎呀好硬啊！今日少水啊，少水啊！佢未開啊電話。知啊。佢邊個啊？咩阿容姨係咪？最多啊！阿容姨。
嗰邊係乜嘢啊？牛肉啊！呢個啊，呢度有嚿啊！呢個啊，好啦，啱啱你有錢，好啦，拜拜。好熱嘅，啱啱出嚟幾靚啊！蒸到，個腸粉又係熱辣辣，硬咬唔到㗎，你明唔明？好似唔食咗好耐。係啊，又炸得幾靚。好耐世界未食過嗬。不過有時炸到黑掹掹㗎。係啊，深咗色咯，唔靚咯。我都話佢呢度幾好㗎，炸得。好似人哋買告發咁同佢。唔係咁嘅，咁啊嘛。我都係呢度嘅，有啲係唔錯。係啊，鹹水角都幾好啊，整得。係咯，呢個啲鹹水角好正。係啊，佢唔會話黐住你啲牙嘅食嘢嚟嘅。幾好啊，佢話 OK。有啲唔係咁啊，黐實你㗎嘛，整到嗰個糯米。咁第日轉下口味有鹹水角。係啊，幾好啊，品嚐下幾好。呢炸嘢幾靚喺度。嗰個叫咩？有豆沙角，嗰個呢度都好食。係啊，都好食㗎。啊，咁茶先有。係啊。有豆沙角咁樣午茶啊，午茶有。下晝啊。下晝啊。下晝先有嘅。咁多個我都中意食喎。紫色嗰張紙冇晒喎。下午茶先有豆沙角。係啊，懷舊啊。ini sama lombok paling enak sahabatku. Ini makan sama sapi. 真係早啊，好似啊。 Ini pendolnya orang Hongkong. 好涼爽喎呢間。早茶冇豆沙唔生啊嘛，係晏晝先有啊，晏晝先有啊。Oke, udah dulu sahabatku ya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 保你係胃嗰啲人咧飲咗個胃都係保暖嘅。